mu nda zose bazana igisahani babishiramo, basanga ibyangiritse, basanga amara yarangiritse cyane, biba ngombwa ko bayacamo ayangiritse. Noneho haba ikibazo, basanga amara bareba bagasanga hagati ni hazima, ahandi ku ruhande hirya no hino hose hangiritse, bikaba ngombwa ko baca ya sheni yose. Bakora iyo operation bwa mbere muri salle d'op, nivamo maze ibyumweru 3 ntibigeze badoda ngo basone. Biba ngombwa ko hashize ibyumweru 3 baje gusuzuma kugira ngo badode cya gisebe cyangwa se basone, basanga kandi amara yagize ikibazo kandi yatobotse. Biba ngombwa kandi ko basubiramo bakanjana muri salle d'op bakabaga. Barasura kandi banjana muri operation muri salle d'op barambaga inshuro ya kabiri, ngo bashire ukwezi ngo barebe, basanga kandi amara yagize ikibazo. Barasubira kandi baravuga ngo bagomba gusura kandi kubaga, hajya muri cya gisebe nanone babaze. Aho kuri uwo musego njyanye banjyamishije, tazampindukira, tazanishaganya, ibyo kurya babingaburira muri serumu. Mara iminsi 24 mba muri koma, tavuga, njyamye gusa aho ngaho ngaramye, indirangaye, ubucafu bwose bwabusohokera hano mu nda, igisebe batarakisonye kirangaye, hariho umwobo mu buryo nakaza mfata nje nyine intoki gukigikonjo kacinjiza muri cya gisebe kubera uburibwe, kikinjiramo cyose kikaje indani. Mba muri ubwo buzima gutyo, bakaza babintera ngo nibyo bibasha kwihutisha cya gisebe kugira ngo kibashe kuma gihure gifatane. Barabibategeka, amafaranga barayohereza, barabigura, barabimpereza, nibyo bategetse famiye kugira ngo bazaza basha kumpereza. Biragenda, mara umwaka n'amezi 3 cya gisebe kigenda kiguma kubuza cyonyine. Ndibuka kuko ubu icyo gihe ubucafu bwakaza bumara kuba bwinshi, abaganga noneho barihebye nabo bararushe, kubera umuntu kubabaga muri iyo sare bari basigaye bahunga icumba ndimo bakagisimba. Ariko ndashimira Imana, umuganga umwe, umudokiteri aritanga, aravuga ngo ibibazo zaza kumvura n'igihe atakoze. Ni umushi abibukavu, n'ubu nzamufata nka mukuru wanje. Fagitire yagiye kuza yose bagiye bazana 9,400 $. Ariko kubera uburibwe nari mfite, sinatinyaga fagitire y'amafaranga bagomba gusora. Ariko umuntu warongwajije muzehe mbona yarahamutse, yagize ikibazo cy'amafaranga. Cyo gihe nari ntangiye kuvuga, nkaza mubwira ntugire ikibazo cy'ifaranga, ninkira nzoguma muri ibi bitaro njewe nza nkoropa kuzogeza ideni rirangiye. Ariko mbona umuntu yarahamutse. Mu kwezi kwa 7 nafashwe n'indwara intunguye, niko no bivuga. Mfatigwa i Bukavu ahantu bita Inyangezi. Ndarwara, maze kurwara famiye irahaguruka, barahamagara bari Bukavu, ab'Inyangezi bamaze kubabwira kuko narwaye, baninjiza ibitaro Inyangezi. Inyangezi ni mu giturage kiruta kino cyahano,
ibitaro banijijemo bazanye serumu bashinga igiti nk'uko bamanikaho serumu zitatu icyarimwe. Icyo gihe tangira kuribwa cyane mu nda, ndaruka, bakazana indobo karuka ikuzura bakamena, bakongera kandi bakazana indi karuka ibintu byaboze byabinuka. Nyangezi bamaze kubibona gutyo babona ko byakomeye ntacyo bashoboye, bahita bahamagara ambulance iraza iramfata injana i Bukavu. Shitsi Bukavu bandoza mu bitaro byitwa Biofarm biba i Bukavu, abantu barabizi. Ngeze i Bukavu muri ibyo bitaro, dogiteri amaze kumbona aravuga ngo ntibagomba, bangejeje saa 12. Dogiteri aravuga ngo bagomba kumbaga muri iryo joro. Baranjana basaba $400 kugira ngo baninjize muri salle dope babagiramo. Bazanye amafaranga $400 barayatanze, baninjije ibitaro baje kumbaga. Bashike basanga nta maraso mfite yo kugira ngo babashe kumbaga. Biba ngombwa ko babanza kugura amaraso ngo bantere. Baguza amaraso ubwo ko ndihuta ndagena simba ibintu byinshi. Baguza amaraso baranteye. Icyo gihe barimo bashaka umutsi, babura umutsi, baza gutorera umutsi hano mu ijosi. Abariho batera ayo maraso. Baza kumbaga n'isa 6 za nijoro muri uwo munsi. Bamaze kumbaga basanga ibyo mu ndamara yarangiritse, yaviriye indani, yaratobaguritse. Ubwo banjana muri salle dope, baninjiza mu gatanda aho baza babagira, bantera ikinya, ariko narimo ndeba. Gusa sinariko numva, ariko nariko ndeba ibyo babakora. Bafata ibyo mu nda, abantu bizi ikiganga barabizi, bafata ibyo mu nda byose bazana igisahani babishiramo. Basanga ibyangiritse, basanga amara yarangiritse cyane. Biba ngombwa ko bayacamo ayangiritse. Noneho haba ikibazo, basanga amara bareba bagasanga hagati ni hazima, ahandi ku ruhande hirya no hino hose hangiritse. Bikaba ngombwa ko baca ya sheni yose. Bakora iyo operation bwa mbere muri salle dope, nivamo maze ibyumweru 3 ntibigeze badoda ngo basone. Biba ngombwa ko hashize ibyumweru 3 baje gusuzuma kugira ngo badode cya gisebe cyangwa se basone. Basanga kandi amara yagize ikibazo kandi yatobotse. Biba ngombwa kandi ko basubiramo bakanjana muri salle dope bakabaga. Barasura kandi banjana muri operation muri salle dope barambaga inshuro ya 2. Ngo bashire ukwezi ngo barebe, basanga kandi amara yagize ikibazo. Barasura kandi baravuga ngo bagomba gusura kandi kubaga. Hajya muri cya gisebe nanone babaze. Barongera kandi barambaga ubwa 3. Aya magambo ndi kuvuga bene data, hari abantu babizi bari hano. Si amateka twagiye twumva, ni ibintu byatubayeho. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kure habaho Imana itazikura umuntu. We kwiheba, we gucika intege, ikibazo ufite si karande kizarangira. Gitondo kimwe Imana yobasha kukugirira neza ikagukiza. Bwana sifiwe. Bamaze kumbaga ubwo bwa 3, banjana muri sare y'indembe. Nta muntu wari wemerewe kuzaza kundeba.
yari abaganga n'umurwaza nawe ntibamwemeraga kuko agomba kurara umwe, yagombaga kuza kureba agasura gasohoka. Icyo gihe papa yaraje ava ruguru aza kungwaza, ashike sinamumenya, bamvugisha simbashe kuvuga aho njyanye ku musego. Mbaho ngaho kuri uwo musego njyanye, banjyamishije, ntaza mpindukira, ntaza nishaganya, ibyo kurya babingaburira muri serumu. Mara iminsi 24 mba muri koma, ntavuga, njyamye gusa aho ngaho ngaramye, indirangaye, ubucafu bwose bwa busohokera hano mu nda, igisebe batarakisonye kirangaye, hariho umwobo mu buryo nakaza mfata nje nyine intoki guki gikonjo kacinjiza muri cya gisebe kubera uburibwe, kikinjiramo cyose kikaje indani. Mba muri ubwo buzima gutyo iyo minsi 24 ngo ishire, bankura nk'amasonde yari mu mazuru. Ubwo ngo mbaye nk'uworoherwa, baramfata banjana mu yindi sare. Ni ukuvuga ngo muri iyo sare y'indembe nabaye nk'iminsi 24 bishuye $2,200 by'idolari. Iyo sare yindi nagiyemo buri joro twagombaga kwishura $20 buri joro. Fagitire yagiye kuza yose bagiye bazana $9,400 by'idolari. Ariko kubera uburibwe nari mfite, sinatinyaga fagitire y'amafaranga bagomba gusora. Ariko umuntu warungwajije muzehe mbona yarahamutse, yagize ikibazo cy'amafaranga. Icyo gihe nari ntangiye kuvuga, nkaza mubwira ntugire ikibazo cy'ifaranga, ninkira nzoguma muri ibi bitaro njewe nza nkoropa kuzogeza ideni rirangiye. Ariko mbona umuntu yarahamutse, ubwenge bwavuye ku gihe. Ariko mba muri ubwo buryo, amasonde ari ibumoso, iyindi iri iburyo, ntaza mbasha guhindukira. Mara amezi 6 njyanye kuri uwo musego ngaramye, amezi 6 ngo ashire, baravuga ngo bagomba gukura nk'amasonde. Ariko ntabwo tugomba kumusona. Bategeka ababyeyi cyabuza famiye ibyo kurya bagomba kuzaza bagura, bagomba kuzaza bangaburira kugira ngo kiriya gisebe cyonyine kizagume kigende gihure. Ndibuka hari amaraso batonye hano mu Rwanda, ibintu bimeze nk'amaraso biri mu bisashe, cyaguraga ngo $100 babategeka kuko bagomba kugura 4, bakaza babintera ngo nibyo bibasha kwihutisha cya gisebe kugira ngo kibashe kuma gihure gifatana. Barabibategeka, amafaranga barayohereza, barabigura, barabimpereza, nibyo bategetse famiye kugira ngo bazaza basha kumpereza. Biragenda, mara umwaka n'amezi 3 cya gisebe kigenda kiguma kubuza cyonyine. Ndibuka kuko ubu icyo gihe ubucafu bwakaza bumara kuba bwinshi, abaganga noneho barihebye, nabo bararushe kubera umuntu ko wabaga muri iyo sare, bari basigaye bahunga icumba ndimo bakagisimba. Ariko ndashimira Imana, umuganga umwe, umudokiteri aritanga, aravuga ngo ibibazo zaza kumvura n'igihe atakoze. Ni umushi abi Bukavu, n'ubu nzamufata nka mukuru wanje. Asifiwe. Amen. Sare nabagamo nta muntu wifuzaga kwigeramo. Umuntu wese yifuzaga kuza agatambuka ntagire umwondi, n'uwageramo yageragamo yifutse kubera umunuko. Sinza ntinya kubivuga. Icyo gihe abaganga bategeka kuko bagomba kunambika pampex zibaza bambika abana ngo amezi 3. Baragenda barazigura,
bakaza bazinambika kugira ngo zimfashe muri bwa bucafu kugira ngo ndeke gukomeza kuribwa. Ndashima Imana, Imana yabashije kunkura kuri uwo musego. Icyo gihe igisebe kiraza cyonyine kigenda cegerana, uburyo nakaza mfata iserengi ngapima kwinjiza muri cya gitobore, noneho kubera akenge kasigaye ari gatoya hakinjiramo ka kantu kakagwiye gusa akaba ariko kinjira, ngapompa noneho ubucafu busigayemo kugeza ubwo cya gisebe cyahuye kirafatana. Ubu mbayeho batarigeze bandoda. Cyo gihe cyose nabayeho gutyo, abaganga baravuga ngo ntabwo uyu muntu twomudoda kubera ikibazo cy'amara, yagize ikibazo yangiritse. Ariko ndashima Imana kuko Imana yankijije. Icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo kugira ngo nzaza ngenda mvuga ubuhamya mbibwira abantu, kubera kuko Imana yankuye ahakomeye. Gupfa nzopfa, sinza ntinya urupfu, n'ubu yompamagara no kwitaba. Ariko ndashima Imana kuko Imana yankijije uriya munsi nkabasha gukira. Zantekereza sinza amenya amara yasigayemo, ariko nasigaranye ikintu cy'inzara muri nje. Nzandya abacu barimo bambwira, twariko dusangira, karya noneho nkabarusha apeti. Bakambwira se kwamara bayaciyemo bayamaze, ariko ari wowe urya cyane kuturusha. Ariko kera karya kumva ndahaze, kandi namara amasanga kera nkumva inzara irabaye. Ababyeyi barabizi, bo baza babagwa, ibo barabizi cyane umuntu wabazwe. Nzambwira aba bacu nkababwira wenda ibo ntibabizi cyane kabagabo, ariko aba mama babazwe aza kenera ngo guma abona agakoma, aguma abone uturayi hafi yiwe. Bwana sifiwe. Kubera kuko azahora yumva inzara. Rero mu by'ukuri ndashima Imana kuko Imana yankijije. Uyu munsi nkaba mpagaze ndi muzima, ntacyo nshinja Imana. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Uzahinduka kuba ikibaya.